Tiyayati may sanga ubing nga samsam ingem hasmen kasasabon nga pagkukurat iti bulan ti Abril. Tiyayati may sanga lakay aglalo no agrabaw napait nga makasongkar babay nga ubing lelo agsapol katay balo napatpad para tuuban mo kenday tatopol mo babay nga panunutan. Tiyayati may sangang ubing aglalo nodan makinaywanan aglalo nodan makinaywanan.